Бүгін біз выживаниенің екінші бөлімін түсірген боламын. Бұл жолы өзім сүрейін деп жатырмын. Енді бүгін біз ағаш шабамыз. Көп ағаш шабамыз. Төрт ағаш бар. Hey. Her türlü ürünler var. Dostlar azalmadı. Şimdi şu an bu adamı. Bu. Var arada. Şahta gidiyor.
şöyle şahtalar da var her yerde. Ne istedin?
Üstüne bak. Yürü.
ойнасақ кішкентай зомби айтады.
Silmedim valla. Aldım. Kuzeyse çok beni bıraktı. Aşağıda konağı diyorlar. Evet,
Крепская, да. Крепсусын. Şimdi neyse. Niye var orada?
Güç atmak lazım. Ayaklıyoruz. Bu kadar. Kapatinç. Yemin. Uşaktayım. Böyle. Daha bir ucuz.
Koy çok kötü koymayın.
Достар, осымен видео аяқталатын болады. Ал сау болыңыздар.